Pamirsa masa jabatan perbekal Raum Mangkin, kawawahin dados kutus warsa, sani sedurung nyane 6 warsa. Sios punika perbekal wanta sida kepilih ping kalih, mabinayan sareng sedurung nyane kantos ping 3. Puniki memargi risampun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Kesahang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Badung Ikomang Budi Argawa Mausang, Pemka Badung pacang ngukuhang para perbekal sani kantun ngadeg magenah ring Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung. Pamekas ring Kabupaten Badung wenten petang desa 6 desa sani kapimpin oleh perbekal. Tios ngukuhang perbekal ringgalah inucap taler sepisanan kapikukuhang Badan Permusyawaratan Desa BPD. Masa jabatan anutin masa jabatan perbekal inggih punika selami kutus warsa. Wenten 306 dasa kutus anggota BPD sani taler kapikukuhang. Masa jabatan nyanik kelanturang selami kutus warsa patas kadi perbekal. Budi Argawa nguadarang yening substansi saking Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sani pinaka perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahan utamanya ring perubahan masa jabatan perbekal. Indika inucap mapaikatan sareng rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMDes sani memargi selami kutus warsa. Sani memargi selami kutus warsa. Sadurungyane RPJMDes kasusun antuk 6 warsa anutin masa jabatan perbekal sadurungyane. Duaning asa punika penglanturan masa jabatan inucap nenten mausana ring pendapatan tetap perbekal miwah anggota BPD. Bali Pos Nguningayang.